Ona iza sebe ima brojne sportske rezultate, ali ono najznačajnije i čime se najviše ponosi je to što svoje znanje nesebično prenosi na druge žene, čineći ih tako jakim i samouvjerenim. Ona je naša najbolja kickbokserica Merima Bašić, koja zajedno sa svojim kolegom Vedadom demonstrira elemente samoobrane, a sve s ciljem edukacije onih koje se žele osjećati sigurno gdje god krenule. Iako je naša najbolja kickbokserka Merima Bašić svoju trenersku karijeru gradi pažljivo, a sve u cilju osnaživanja žena ne samo fizičkom spremom, nego radi na jačanju samopouzdanja. Na njenim časovima možete savladati pokrete samoodbrane. Nadamo se da vam nikad neće zatrebati, ali ako se nađete u neizlaznoj situaciji, sa malo vježbe možete lako savladati napadača. Zbog čega dođu žene? Pa generalno mislim da ne dođu baš sve žene da bi naučile neku samoodbranu, ali ono što je važno, dođu možda sa jednim ciljem, možda da izgube kilograme, da se aktiviraju, ali bitno je sa čime izađu, to je meni nekako uvijek na tome fokus. Izađu znači sa znanjem kickboksinga, sa jednom mentalnom snagom i vjerovatno sa jednom spremnošću da se suoče sa situacijom koju ne bi sigurno nikome poželjela od žena, a to je da mogu i znaju pravovremeno reagovati i da su mentalno spremne na neki oblik nasilja eventualno koji bi se mogao desiti, a to je moguće svima da se desi. Svoje dugogodišnje iskustvo iz ringa nesebično dijeli sa djevojkama koje su članice ovog kluba. Svojom snagom i pozitivnom energijom ohrabrila je mnoge djevojke i žene koje su napredovale u svim sferama života. Zasigurno je donijelo dosta dobrih stvari, mislim, pored samopouzdanja koje stečeš, naravno, jer bitno je da prvenstveno ti sam se počneš osjećati sigurno, da ne mora to biti samo neka, da kažem, nasilna situacija, dovoljno je da si svjestan mentalno da si spreman za bilo šta. Sad koliko je na to uticalo, pa uticalo je dosta stvarno, mislim, puno je drugačije kada se koliko toliko možeš osjećati sigurnije da ne znam, u neko kasnije vrijeme, ako se moraš vraćati kuće uz posla ili nešto, ne osjećaš baš toliku potrebu da se svake sekundi okrećeš iza sebe i na svaki šušanj reaguješ. Nekako je ipak malo drugačije i dobiješ naravno malo na samopouzdanju. Pa evo, ja sam cijeli život u sportu, od malih nogu se bavim sportom i završila sam čak i sportsku gimnaziju. Obično sam se bavila nekim grupnim sportovima kao što su, ne znam, evo, na primjer odbojka, jako dugo sam se bavila tim sportom. Međutim, borilačke vještine i sam kickboks je totalno nešto drugačije. Tu ste sami i tu je sve na vama, vašom snagom doprinosite svom rezultatu u ovom sportu. Jesi ti imala neka loša iskustva pa si zbog toga upisala da budeš jača, da budeš spremnija ili si pak eto čisto da se onako baviš sportom? Neka ozbiljna iskustva nisam, ali svaka djevojka je sigurno sam imala situaciju na ulici da joj neko priđe, da joj neko nešto dobaci. Vi se u tom trenutku možda osjećate kao žrtva, ali sada to nije tako. Ja sam svjesna svoje snage, znam da mogu da se odbranim, svjesna sam svog stava i kao što je i trenerca sama rekla, mi svojim stavom nekako pokazujemo to naše samopouzdanje i tu sposobnost da se odbranimo. Osim Merime, tu je i Vedad Suljić koji također radi na osnaživanju mladih ljudi. Brazilska jiu-jitsa je iz takozvane grappling, vrste sporta, dakle za razliku od boksa, kickboksa ne počiva na udarcima, već na zahvatima koji se zasnivaju na obaranju protivnika na pod, stavljanje protivnika pod kontrolu i u konačnosti tehnikama ili gušenja ili tehnikama poluga da se protivnik prisili na predaju. U samoodbrani na ulici itekako efektivna borba. Došlo je vrijeme da nam Merima i Vedad demonstriraju elemente samoodbrane. Znači, prva situacija, ako protivnik krene direktom, hvata za sat, radi vrislok, primorava protivnika dole, uzima leđa i završava gušenjem. Dakle, ovdje je dovoljno da drži 6 sekundi protivnika i on ide na spavanje. I druga situacija koja se može desiti napad, dakle, nogama, tu hvata. Sljedeća situacija, leg drag, dakle, hvatanje protivnika za ruku i uzimanje leđa i stavljanje pod kontrolu. Znači, tu. Sljedeća situacija koja se može desiti ako je žrtva već na podu i protivnik krene napadat, braniti se tako što će nogama praviti distancu i hvatati za pete i obarati. Najbolje je na vrijeme pobjeći, ali ako ne stignete, pokušajte savladati makar nekoliko pokreta koji vas mogu spasiti u nepredvidivim situacijama. Nadamo se da vam ovo nikad neće zatrebati.
U svojoj gotovo 200 godišnjoj